Well, regarding kaditi preparation mi, akit December pa ilaeng, ket medyo plan-planuin min ayada to sumaro numanin nga theme deto i-contest mi, ilaban mi kadito itanok festival. Ket ket we're hoping nga sapay la kuma hangkubet ulit i-aim DJ number 1 kasi adumet iti other municipalities nga talaga nalalaing met ayo, they're doing all their best. Pero ikarigatan tayo nga sapay la kumata medyo nangatubas dito DJ ranking tayo. Balin na maamuan Mayor, team tayo this year. Surprise ka no pa lang. Sensenya sa anak ni Michael talikod. Haan ka no pa laing ta surprise to kanulatan. Oo. Yeah. Yung talagang dati preparation tayo Mayor ititan oket na is stricto compared last year. Yes, of course. Aglalo, syempre, defending champion kami. So, nagsarita kami giti choreographer mi nga arami din tayo nga mas napimpintas pa yung dedi napalabas. But anyway, tikunak manin, antay mitket nga unay ata amo yung kanya ket shock ti medyo lesser nga umasa tahang ko kayat nga fail to tiriknak but I think napintas the preparation tayo tatanga gawin.